Hello. Transfiguration Sunday. Yesu al mongo ya baba yele so o liwo fo ino be pula be sala ya leta tu fa na tu ya so nei Ora a mōwara tu swai tau, ar pēne na tuai. E soto, o tau koe tōru sku ma whā. A matar pai tau mara pai upu e rua sku ma reiwa. Sei wha ngata le pai upu e tōru sku ma re lima. E soto, tau e tōru sku ma whā. Tātou whai tau pia wawa i mai pai upu e rua sukuru marei. Tā ngata i le pai upu e tōru sukuru marei. Tātou whai tau pia wawa. Ia whakonga mai a le whai tau ina le ki o pa ia le toa. O i nā ruipo mose nai le maungo si nai. Ma papa e lua o le tūla konia i le limo mose. Nā ruipo o ia nai le maungo. E le ilo e mose, ua kukula re pa o ona kukoma. A o ke tarai la ua mai e. A ua ilo atu tau. Mara whanama Israel, maramu i atu. Bauta, rukura mai pako. Nātu whewhelea, whakatamahi i atu. A ua wara au atu mose i a te lato. O tōko i atu lea ia te i o Arona, maari uma o le whāpotu tonga. O na tautala uma o na tautala atu leo mose i a te lato. Ulu mune anu whaka mai o whanama. Whai atu ai leo lea ia te lato. Uma lama na whetlai mai ai o ia te lato. O mātu upo mose i a te lato, o na tuuina le e ia o le upi upi i ona kukonga. Nā ua ni ruse ulore, ia ia nā tanu mai. Kese ai leo, nese ia toi uwhafo. Nā manu leo, whai atu whanau Israel, mea na petai mai ai. Tātou whai tau. Mai ua Israel fōmos, ula mai pako fōmos. Tulea upi o fōma, ina se ia toi whai atu, nā tau mai ai. Ai whenei ngā pō, e wangaria Jesu Keriso na tūsia e lupa, ma tā upo iwa, a matar whai tau mai whai upo e rua sipu ma le waru. Sei whaangata mai le whai upo e tōru sipu ma le ono. Luka ma tā upo iwa, tātou whai tau kaua wai mai le whai upo e rua sipu ma le waru. Whaangata i le whai upo e tōru sipu ma le ono. O le evangalia le tātou wari. Ua mawai nei upu pō ua pō waru. O na awele e io Peteru, ma Ioane, ma Iakoko. Ua mariwa e i le maumai se tāru. Rona tauia, au i ona fōma, o pai pai, o te mai o. Pau te pō,
ua tautala mai o tangata i tō rua. O Mose ma e lia I la ua. Wena maa mai. Ka tō tautala mea na mwina. A ua moe ngā ngase pe telu ma e ua whātasi mai au. Ua rātou wala. O nā rātou I loa lea o lona kukula. Ma tangata I tō rua o e ua tutu whātasi mai au. Gō nā o si ati. Whai mai lea o e whiu kia Iesu. Leni e lei na tātou hui. Kei mātou whai hui whai ap tāusi tō. Mo oe le tasi. Mo mosi le tasi. Mo e lia o le tasi. Rei loe e mea o e whai atu ai. Olo whai mai I a mea. Ae o mai le au. Ma wha malu malu ifo ia I lātou. Ua lātou mātatau ina ua ulu I le au. No o mai lea o si whonga mai. Whapea mai. Lo atu I ena. E whiwhi. Tātou whai tau pātasi. Vai atu si whonga. Nei o mai lea o Iesu. Lātou te mana. Nei tāpatu o si tasi ia o. Mea tasi mea o lātou ai ia. Wa whiunga ia le tua whakatai. James and John went up to pray. High up a mountain, Jesus led the way. Jesus' face like lit brighter than the sun. They knew something amazing had just begun. Jesus shines so bright on the mountain that day. Jesus shines so bright, and God came to say, "This is my son, listen to him, he's the way." Jesus shines so bright on the mountain that day. Moses and Elijah came from long ago. They talked with Jesus in the Bible. The disciples were amazed, they didn't know what to do. God's love for Jesus came shining through. Jesus shines so bright on the mountain that day. Jesus shines so bright, and God came to say, "This is my son, listen to him, he's the way." Jesus shines so bright on the mountain that day. Voice from the clouds, strong and clear. This is my son, do not fear. Follow him and he'll show you the way. Listen to Jesus every day. Jesus shines so bright on the Mountain that day, Jesus shines so bright, and God came to say, "This is my son, listen to him, he's the way." Jesus shines so bright on the mountain that day. Jesus shines so bright on the mountain that day. Jesus shines so bright, and God came to say, "This is my son,
First reading is left here. People see Moses' face. Very hard to see Moses' face there. Moses' face shining. That's the first story. Moses went and talked to God. He came out. He didn't know that his face was shining. But the people saw it. They were really scared. But Moses told them, come and tell you what God said to me. He let them know what God said to him. Second story is about what we heard. Jesus took 3 of his disciples. And the 3 of his disciples he took up on the mountain. And then suddenly, in some ways, he was transfigured or transformed or changed. And so that he was shining like the sun, and all his clothes and his face and everything. So they really didn't want to go. And they wanted to stay there forever and enjoy it. But somehow Jesus brought them down to earth again and said, no, we go down and tell the people what we experienced and what you saw. So those are the 2 stories for today. And I hope you will sharing now because as the kids said, Wednesday is the beginning of Lent, which is Ash Wednesday. So the kids kind of promise what to give up. Because Lent is a period when lots of people fast and think about what Jesus did and try to change their lives. So some of the kids make some nice promises. Give up Father Makara, give up Wikiphone, give up for 40 days, which is, wow. I hope they can keep it up. But if you can't keep it up, just don't worry. God is with you. Try again. Keep trying. So that is the important time we are now going through. We are going towards Lent, and Lent finishes on when? Just before Easter. Just before Easter. So Lent starts on Wednesday, finishes on Saturday before Easter. So it's 40 days, not counting Sundays. 40 days, like what happened in 40 days? Somebody said in Sunday school? Yeah, Jesus was in the desert for 40 days, fasting and trying to win from the temptation of the devil. So just like you are going to be tempted now with what you promised, Jesus also was very tempted, but he won. So please, don't fail. Jesus won. That's good for you kids. And now, some of those people can share with you what I'm going to share. You already sang about what I'm going to share. So God continue to bless you. Ole lau ngai so fu manu le tu tu mana manu na ia. Amen. Olo matali le ra le o filifilia io to fa no ia ia. Olo matali le na le o filifilia io to fa no ia ia. This is my son, my chosen one. Listen to him. People live to sama, tahu tahu mana. Berfaham bahwa ini transfiguration. Setasio susah tahu, ini orang Ekanesia. Ini nak tak tahu lema performnya dasar dek. Over a billion Cristiano Ronaldo leto foi mais fantástico. Ele o Ekanesia macam tu. Ele fatahua, ele ligua ina o fulino o Yesu. Ele não faz natural, ele faz tudo. Ele não está todo bem, aí mas pula que tu para muito. Então não está todo mais fofo do outro. Olhar, minha vida
masin. Ia usi kalesia fai ai vai asu. Ia tātou e masin. Ia ao le fai lo mai no e ni o ina o ni mo ia fatasi to ka. Ia e fala ni to ka. Ia o uma vai o tala le no la mai. La ko o le. Na me foi do le bitin. Ia ai le tātou va vai te le. Na se tātou o ma tātou. Ia ai tu sai ma tātou ma fo fo pera. Ile liwa ina fuhinga po fonga o isu. O tala e isi me lumat tako te tau whai ina. There are things before this story that we need to read and understand. Iei vaenga lumat me tau nuna tātou whetau mo i hei. Nuna tātou lua i lepo le atou sisiwinga tāua. Kung matula le tala, ay tau tala Yesu yung sok. May yung sok o yaman sa tau namun sa tau mong imun. Kaya na ay tau tala Yesu. Sabay yung yana watu o Yerusalem mayon tiyan. Ili kifang mo ili. Bayang umana lang mago Yesu. Sabay po ay iya fatu o le kebiso mago le fatang. Mai Yesu, la tani o tamata e tō nānu o e kōkō ngātia, sāwaina, whasia, ai tō e whātuina. E whātuina e le manu manu. Ona sā mai le mai si whasitala na Yesu na e tā ua ina. Mai e iai nisi o lotu tū mai e le o iai le oti. A ua ai i le manu le tū. E nisa tu mai o soko Yesu. O le awa ai le mano le tua i lona mamanu. Ai le whiokila. Ia le mamei na ai umarolo tala na whapea mei tala tuska. Ua waru waso talu na whaile tala le na Yesu. Ia awelo Yesu le vaina whiwhikia. O ke telu o Ioane. Ave no le monga, whaava ai i le mamaru lena tala noa Yesu. Mamaru le atali o le tangata le Mesia o mara awina. A neo o whai noia i le mamaru sisi, ese ale fōringa. Ia whamena tāma, fōringa le na vai e alia. Alai vai whātasi ai mai si vai ngai tō noa. O Mose, ia mai Elia. Le tato veta tala le ia Mose. I le sumia o fōringa o Mose la tato. Awai naru Mose tala noa mo le tua. Sau matu la fōna le la Mose la ua. Suru ona fōringa. Awa te Mose le fefe tamato o lata mai e tuli a nama. Ma tai ma le nu. Ia atua i o Mose le la utu. O leo suru o tōru fōringa. Ai lo ilo Mose. Ia o tala, le tanu whetau. Ia rako o Mose o mai. Ia na o mai whautanga Mose o fufi o na fōringa o nai. Ai po sengia, ai po tau le lei. Ia wha aina whāna mo le mai kari. A le whāna moe, whāna tala anu, whai loe Mose. Ia le whina mano le tua o nāna. Ia la whaksana, ima mafu. Tāua ia wai, pe anu whai, sea mata atu te whamanatua. Ai le se winga mo e maa ki tātou. O le manatu le ngā o tau whai, eli e kumale winga no roto le tātou te whamanatu nina ai. Ia le nei mea tuku ia Yesu. Eli ua o tātou whai, eli ua o tātou kōranga. Our faith
pēo tātou whuringa i me tasi. E a whai tātou te saola tātou pula mara ai i le silisili e se mara mata mai whia o le. O pula mai o lo mata li i le nā. Leo nā whārongo e leo ni. Na wani i o ma ai le mā mole e tua matau i numi solo ma whawha. Mai o lo mata li i le nā tō te mā ai e leo susu sori. Ai a whai mo whio le whapea nā ar whamata i arwa ai ai nasa. E hei o le ma ai le ma angane e i fōinga mo maru o le atari i o le tu. E whai o fōinga nā me lato mata li. Whai o nā me tato ma whiwhi. Whanau o le tu. Ina o tato ma ai i le maru o le tu. Le tina tari i ua whiwhilia. E le whapea no whale tua tamo te u whiwhi. Pea tau so o le kona so fwoi iso. Al kupu ia e whakatala i. Kupu ia no a whai e whare pati songo i whi. O lo matari i le nā. Le whakai i o whiwhi. A chosen one. Minga choose mai i le mea na whai e Yesu lona o la. O lewa na i o nā i. O lewa na whai le. Tele o simo ngā mea na le. E o aile anu le aho mana pe no tāpus. A o ina. A leo o mala o mina e a mata le whingā mea. A whiwhilia whanau tātou e o le mamanu le. E lea se mea o to whaafua me tātou le pe tuku fua. E le whiwhilia tātou le whina ngalo le tu. E whaafaya i o tātou mola fia tuku i nātu mola. Ai le wapea ta whau a te ila o mai mo vai e maru le. E ai e whiwhiri e le tua e mā fua. I lo wola ka rue, ka le wola tau tua, ola ola te tonu. Ola rofa i le tua. Ara kula le whaalongo i ati. E anau whātu le ana, whaalongo i ati. Whaalongo i le whaalongo i ati whai mai. E amona sa tonu na muni muni. Muni muni i ati. A sa tonu le amo e anu o le amo le anu sa tonu karu i asu e amo sa tonu whatonu. O le whaalongo le nā moso se tasi a e fi apea mas mata e muni a iki. Le umana tātou te whaia e le ngate na tātou roa le pele o tātou. A le whaako e sipa e ngā mata ni pele. A le tātou te whilia o pele i le. E ma whai na tātou mori mo minta le whina le whina ngalo le mako le. Ia o na tātou ia i leo le authority o whina whaanongo i tangata ia nā. Nga ia i le pule ma le marosi ma le mana. Ia ma le whaaparepanenga e te. Pea whai tātou te whina. Ima tātou i wala o mori moruna. Ia le mo maru siksi esto le. Ma tātou mori mauru. E se tasi i tala masani na ato o whono whakatala i mga mo. Ar tala o se tasi o risa anu whai ao mai le scripture i le universite. O nā ratu leo le atare la sopo o mo i la hata tahi mutamuti. Tamuti mutamuti universite e ura o mai kisi. O nā ratu leo le whai ao mai le whai ao te san. Leo le whai ao Ruma te tiro, e ala te roa kei le lele no koe ki te ruma. How long have you lived? Sili le lele, sili ku mani le. Son, how long have you lived? Te tiro ruma i si isi, te tiro le lele i ana o, pēr kulam tala pepe i fia sisi. I guess I'm 22. I'm 22, so 22 years I've lived. So must be 22. But for your own. There, we will not see. How long have you lived? How long have you been alive?
ai tele o te ni e a lai mai o tātou ora. O whai ona e ona whaasanga sa manua mai le sia so le sia uima. A ua fia mi tau sanga o ta o ola e ona whina ngana i le tua o te ola. Ola ka ona alofa. Ola te whikana i whana. Ola whikana i lau anu anu. Ola fisosoani, ola whamaoni, ola whakusata mata uma. That's me being alive. Ai a oe matai. O whia mi aso, o whia ni tau sama wa alive a oe matai. O le whatinga o oe matai e whaola ta mata i o matai. Whare tua le tausi. O whia ni tau sama. Le teipu tātou te maaia i le maro le tua, e le nāna whaamata mata o tātou, e le nāna tātou mana tua o mea tu tele o whaia le tua. A e tātou te ora ina. O whakoi moere nā e mai i lena no le. E te whamanatu i a hoi, ma pia whakosoni a ma tātou. E tō manatu i mea na whaina tātou ora ina ai. Le mamaru le whama ai tātou le. E le whapena mana i mata mata e, na whiwa ai e te laki whea mo e moai. So what's the big deal? Well, the big deal. Ano tātou mola ai ni mamaru mo. Tātou whini le whiwa, tātou mo le nane mo wata. Marua le tua le na itiru tamana. Nena umana i ilama wama i ela wia wea whaof. Whai ni whale tama tātou no nofo i umane. E fia nofo ai ama mata. Nena se tala e su nanu tui whaafo i a whaafo i lalo le mitasa. Whaafo i le ola whaiso. E ola ai le ola le muli ma apol sato. Sato uri ni ai uri ni ai. Sato rona, ka Yesu mo na o fa tu no mai no fi ai le na ka ba. Ai fa ka lu ai fa off mi ata. Se marta. Ona tato bola i nele na no manu. Ke fiu o mai ni forsa. Ali ma ai oi le manu le tu i tono no mai. Tōru tangata nai te futa ia. Ma whai i eisa runga, whaale atua. Tōtara i le while nuna me sa. Wao mo mea whaale atua. Ma whai mana tātou whaia. Le ma manu le nai whaai hei tātou. E ala i ai su ke visoro tātou i riki mana whaai. E se ale i whia ona me tātou le Tino le mesa. Tino lola ufa lola. Ese vai ali kata tia certo kata foi esse minha assim. E te fiu ela fica. E fala contato e tu me não fala. É o mulher falando de maneira. Essa doing something good. Essa é a fiora tu de fala com ele. Tama fusem ni le sexta. Le tau ia i nata. Ai tau ia i ona fa feta. O sa no vi ia i le tu. I se mea e no foi no visita. Ala wingo na na o tato le fa ai o tato le mano le tu. Ina ia mo foi na tato fa tino ina mo foi o visita. Isi ai whai o mea manea isi. Ai a whai a si wharuta. Ai a tātou. Whai a mea ki tau a whi. Ia, e ka mona whamani i nō tātou. Ia, nā mau whakita i ngā whatai e ngā whai a ki usa. Me whai nā whanau i tātou te muni ma tātou wai a rono ma maru whakai tātou.
Ia tātou kāsia, se whamanatu le nā, mōre ne iaso, whamanatu so. Tātou toi wa ai nei. Ele ai ele nā le ato i Yesu, ane atare nā o tātou. Atare nā o e māpi o tātou. O tātou o atari i o whanau o le o whiriwhiria. Tātou te wa ai, o suku watu le mawatu le tuatu. We cannot see God and remain the same. We cannot.
oe le tua tolu tasi. Se tu maa, se alo male nana pa ia, tu mo mai ma futa mai ma. Le yo e whao o lalo. Tofi, ya, masih tu
tai. Iyo la masa yo semua ketua saya masa tai wala. Ada dia yang bawa utuh saya tu semakin salah ya nak siap rumah tele wala. Satu saya pemerintah tu salah ini tak wala ya faham dia tu semua. Ya, fai dia tak habis. Ya, semua yang dia bawa, tahu di mana ni, people need ya oleh, mestilah need oleh tu sifat manusia, ya oleh suatu matai, oleh semua yakin, oleh suatu lefau tongi, ya bagi orang berapa yang dibaca. Yang mana ya feel la utam nefu ya oleh mangia soal di mana tua ya oleh suatu oleh semua ya pilih ya oleh suatu sudah kali ya namun oleh nama partai ya feel oleh fitele ya wah fusi tofa ya wah fai oleh mai ya oleh mayor saya oleh pilih ya wah semua siap ya lewa matu jauh mai lah sifat manusia ya tahu ini ya betul suatu sudah kali ya boleh tofa ya lupa ya fautung sorry dia tahu kami mau sudah kali ya sana yang ayo saya selain fau tapi fau mana itu forma ya awal kemayai nanti stone mo ainga mai se fo stone mo lu mari tumaro ya mai se stone mo ikan sia tu o mai fai le tua yo saya ya dia na ta tu fa fo mai la mo dia ilo se tai no fro dia se tai se fa fau ya ya tu fai ya ai le ni tua telaina ya mau la lauma ya wa ya ma to fi petit Terima ya lalu itu sudah susana ya awal itu terima ya sini pada ya sudah ada nomor terlaka bagi suyo dengan semua pakai ya masih kemaya cina ya tak boleh faham baru baik ya kalau setelah sudah foto siap ya selalu kami buat ia memang Narofa ada Sofia Fautongi pilih ya fau mayai berutai fas dalam jalan pada final jatuh ke sana saya Narofa dia sah Kalau sangat jatuh yang jatuh di sini banyak soalnya ini jatuh banyak soalnya ya final jatuh best kalau apa ini jatuh blok After tua ilo nganga maru file mua o manuia matu fi fasoa ila mo matu nona ai taula lava matau la ila matu ai ya te oe mo wan fa fe tele le tua I winga maanga o le ne yaso ai maise le matu fa na tuina o lo tino mo toto ke viso ia ola lava ma puna I tonu matu ola matu fa mo anga le lei lau fa nau Manuia lau e kalesia I le tino le mafu whau ma le anganga. Whapenao na leo leo ina pelo mātou wolu. Ina ia vi ia ai lau a fio. Whatasi ai mātou pe a mātou atu le mene. Leo leo ina. Tau nuku mātou ainga le manuia I ia la le fio. Tu mau le mātou lunga o malangwa. Le manuia le file mu ma le alofa sili esi. Oe le atua tolu tasi. Le ta maa. Le alo, male anganga mai ma mafuta mai ma tu nei o le whakawau e whakawau gawa.